Иртне Талыкра республика коронавирус пачерленезен ежі олжын маря азелдередев візі мұт мұлултын. Тада сағыр жешетме зағыр шиннан сылықне тұқтырзе мазырғызадырашы. Шила жүхне шағы келді майзенже бұзырдет, хожа бірі вара обсерватор зенже бұрнай. Візенжені перне лесная сказка санаторире ергелене. Шайынбеге пайылгегуна вармарды теп район больницинже, хуларе клиника центринже, тада икемеш хула больницинже корпусын ядарла ергебе ишлеші. Візенже пациентсем хайзіне мінлі туящы тада вғыда мінлі иртереші, ку идузембе Елена Дмитриева корреспондент Казакланжы. Вармар район те больницин пірамішпе икемеш корпусы сенче порнагансем хасене лайық туяща. Везен сывлықне тухтарсем сынасақ тыраща. Обсерваторда петімпе шерімпелік пациент, тада медицина учреждениенче ішлеген шеремшин. Стационарда весем ака уйхен тыватымышынчен порнаща. Келден нумайлыға уйрылны куляндар чинсене. Пошавығы чилая плапулинце ана узылы иртерме тырыжаща. Пужывылтра алы ішпе, жибанзаларап бір. Келе дуғаса, биде кедеппер, келе дуғас келет. Ну, мои выстромар, спасибо, возине перепахна женок. Пушевах траха штрака неги, улап паштурга неги. Думаю, вылай мас паркушку в маслаях. Вармар район больницин уйрымесене унты пір пациентан коронавирус полныне шереплетсен карантина хупна. Шавнамай учрежденире обсерватор ергелене. Медицина ищенезем, эшкунне, планеркаран вышлаще. Унда бізем, эшкулин плане пақсадуғаще, тұқтырзем, иге уйрымежеде, ирхи обходтываще, медицина сестезем, тұқтырзем баны хорузыне болмышлаще. Пурине температура вежейше, уколызыне дедываще, чилезембе калажуземе кереще. Икимеш терапия уйрыменже, туррагел думалды вырында бор. Иллыгаш бұлында келезем булаще. Пужы вғытра медицина ищенезем, алы ежебе, хозин тарра урым не үштере себе іштейші. Чилезем бара, түрлі хайратымалдем, кнегезем булаще, алы ежезем дываще. Унда бұрынадамзен, комылезем лайық. Сывлық сықлавин министерственчен пілтерне тарах шавынбекех шупашкарды клиника центрин тадахулари икемш больницын корпусесене хупна. Он тешінсене келесене хшан ярасы палламар. Үтті уйрымсем малтанхи ергепе хичлеща. Коронавирус сараласран ахальденмар республикара ширип ергесем ешынна. Урық шершевран тавраны граждансене вунтвады кун килде карантинралармалла. Шавахытра весен сывлықне тухтарсем терслеща. Темеше худ анализ леща. Енчен тешин вируспа аптраныне паларцан ана больница на кучараща. Он пащихын нудытный синете тепленсынаща. Черлесене тивишля медицина пулышеве параща. Самахмай республикара шака макран и кешин сывална. Аптека сем апачимиш сутаган лавкасем малтанхи пекех шлеща. Культура, спорт, юрыташа ишпушнер терме чарна. Больница сенче график пеки лешулен ешынаща. Шапахта шинсене хальхи вахытраси плев чурчи сенче сахалрах пулмаитаща. Янченте шанса пасалсан, температура хапарсан тухтара килечин сейлмелле. Эшлеме полторайманны шинчен калаган документата онлайн тума пулать. Коронавирус сейтовесемпе Роспотребнадзорын Чувашьенри управлениен тата сывлых сыхла в министерствен херюлини семишлеща. Весемпе шангаравласа касаклантараганы итусине пама и тысяча шевра е регионда полночинсем тавантараха тавранны перки пельтерме пулать. Вирус ересрень вара пуринте ансат херкесине паханмалла. Обществовала вырынзенже пулмала мар, премеш, медицина масказене туханмала. Уна иге вижи зехетри улыштар задымала. ОРВИ чирлеген зембе шин сунаслать пулсан, е үзерет, е сымза юхтарать пулсан, пер бөлімре шин зембе пулмала мар. Тата тулдан керзен, е шин бадел болсан, е абатши езумен, яланах алысене субын бежумы шумала. Нихы жанда алысене жумазыр, пиде тата кужа, тытмала мар, менжентезен чири риски юзе бұрай. Май бұрдырық келде тада чи кіске шулба, таза сылышпа шүреме тұршмала. Вирус чиребе, шавушынде коронавирус чиребе жилес мардезен, ядарлаза лайха батшимелі, вғытра канмалла. Же шүрене жүхне ұжы сылышпа шүребен тұршмала. Тепьерке вара палырда атпар чирсарылна вахытра майгерне таран килден тухмалламар. Чувашингаларым вали Елена Дмитриева, Вероника Павлова.